I pozdrav ljudi, dobrodošli u 4. epizodu Expendables. Sada nastavljamo. Prvo da pobijem ove sa kao najgori su ovi što pucaju rakete i rakete nas prate. Mislim imaju gore načeg, ali to. Ne! Samo uništi. A dobro, nije uništilo lift. Okej, tu nema ništa. Veliki save. Ovdje će sada da bude boss. Pod pojmom boss mislim na onog robota gdje ćemo ga sad ubiti. Ali bit će to veoma teško. Kad mislim veoma, mislim stvarno mnogo teško. Idemo. Poželite mi sreću. Evo ga. Uzimaj sve živote. Sve mi živote trebaju. Ok, ko je taj? Ok, to je nešto baca plamen. Nije neki. Ne! Ajmo sada sa bombašom. Kad dobije nekog boljeg. Wow! Bacaj lele! Ne! Oh, fail! Bacaj! What? Sada ima da ga sredim. Možda ga neću ga srediti, ali dosta ćemo skinuti s ovim. Oh. Ne! Udri. Ne, bombe! Udri. Ne, bomba. A ne! Dobro, nema više pucaljke, neće moći da puca. Uništio sam oba dve pucaljke. Još 2 života. Bacat ćemo sve bombe. Za početak. Okej. Ima još bomba. Baci. Sve. Ne! Poslednji život. Pobjeda! Ole! Pobjeda! Znači, ovo sam pobjedio prvi put ovako. Vidite, kao što sam rekao da dajem puške, neću im davati jer moram kao da ih čuvam. A su ovo ženice? Jesu. Gledaj. Ota! Vidiš šta im mogu raditi? Na. Ajde je ubijem specijalnim udarcem. Bam! I naravno porušim most.
Mali save, je nešto dobro. Dobar. Ćao, s ovim. A vidite ovdje. Ovdje su mine. Koji dupli kill. Ovdje su mine. Ja sad ne mogu njih da čuvam zašto će oni glupi, neće na mine. Evo ja ću da iskopam te mine. Evo tako. Sad su sve mine uništene. Naravno puknem eksploziv koji i ovih dupli kill. Ćao! Bum! I kako me pogodi! Okej. Ali vidite ova jedinica što označava, to znači kao... To znači kad uzmemo nekog i da nam još jedan život i promijeni nam sve. Vidi gdje je došao? Umri. Podigni se. To. Mrtvi. Mrtvi, je. Ćao. Švajcer Peter. Šalim se. Ulazi odmah ulazi. Pukni to. Jo, ljudi moji. Izgleda je ovo bas. Izgleda je ovo najglavniji. Dobro, ovdje nema nikoga. Ovdje sam neki kavez. Ajde da ih malo pojurimo. Evo tako. Da ih sve okupimo na jednom mjestu. Gdje si to? Ja ste vidjeli gdje je onaj pošao. Ćao. Ignorisat ću nekih. Ali ne mogu da ignorišem TNT. Ajde tamo. Tamo Juri. Ajde mrdaj. Mrdaj još. Pali. Aha, gledaj. Šta je to? Ne! Ovo nisam mogao da izbegam. Tamo ima gore nekog. Come on. Fuck. Nah. To. Rafael. Airfly. Nah. Tam imamo jedan što treba ga ubiti, ali i njega ću ignorisati. Ćao! Umri. A tamo ventilacija pukla. Jo. Okej, ovdje su neki. Izgleda ovo nije boss, sljedeći mi će boss. 3, 2, 1 i... Woohoo! I to je bilo sve za ovaj klip, vidimo se u sljedećem.